Kutungia mbea manene nundu wa kutusakwa na kuende na kutuilela ninawe kwatikana ilungu situ ni siya kuende siya kutanithia siya kusomethia ondumwe na kukwikia vinya masaba umabika itilikita saumu wawe yonda tika ni miongo 5 na ile na umundi wa katano wa matukio 11 ama mwezi wa mwanza mwaka ni wa ngilile miongo 3 yunenda kukethia na ndio thocha tulike nthini wa kilungu kingi kila vata wacho ni kunenea uiti tuitumia ndawa cia miti twina mutaalamu wa kliniki la kitongoite kwa uiti musio biu na maitumia ndawa cia miti kliniki kiu kitwa Rafiki Herbal Clinic kliniki kitongoite kwa uiti musio na yu kitumini kiu nenda wike kuongelanga wase wa kameme kaku na indi wika lambe wose namba sibo ya SMS utume mokulima kwisila kwa ile tukende mwitano daktari akusunge abikie na kusomethia na nduko umemo kumathei etha wina mawume kibabukanyo withitu wiba uthiukite masivitali ni mekibabukanyo wimanda uiti na ndwa iso kwata uiti musio uitute wa kukwangaita uiti wanda wasia miti ni ebinda ya kwisio ya kutuma mokulio kana kwithukisia balanda kitalo kukaba kube naku kana kumukonia simu unene nake ni kana abikie na kuta namba isu kona siba ithio wakio cha kunamba mbe noti muonza ile imwe noti kenda noti namba lenge simu ni noti muonza nyanya inya ile 5 na indi namba ya noti imwe noti kenda noti muonza imwe noti kenda noti nyanya ni namba ila official sia clinic ya Rafiki Herbal Clinic ithu tuitia maobisini utona kusioka tuitia kundu kusubeku kundu kwa ilu na nenda kukwatha uiti musio ulokwatikana nthini wa clinic cha Rafiki Herbal Clinic nita asali chabeti wambua na nina udhocha nikana tutumanye na daktari Mwithia. Habari ya daktari, wacha nikusalimie. Salama sana. Karibu sana Mutongoi TV. Asante. Nitwithite tuwanitwe na nini sila wabikiana kwa ukana chondu mwita wenda ukeka research nikanobikiana kwa ili ya maundu mawiti baile mpetani ya ukambana ti kwa mukambe weka na kundukula kuombe withia uitwa isenda mbokasi ya witi na indi chambe ndwamboke the musiesia wambo mutabia sitwa na clinic la umite watomithia na weta nikana itulike nthini wa maundu ndisema kumaseo uiti waku ondumwe na maobisi tumame na ndambokasi yaku daktari. Asante. Na ukethia mwana musese wa Mutongoi TV na kuthocha kilungu cha muthenya wa umuthi maseto makwa na tewewe ni to Dr. Mwithia mutaalam wa ndawa cia miti kuma Rafiki Herbal Clinic na ni daktari wa ile betani itwa Eastern Central Africa miaka mingi tukikithia twanengane witu museo na witi wa kuikika wa ndawa cia miti witi wa kuikika na wewe kwatia ndini wa clinic cha Rafiki Herbal Clinic kliniki cha Rafiki Herbal Clinic kana mbe kutabe kindu chambe nundu ni umwe katwa wola menda ndeni wa klinika nicho kutongoite kwa witi musio na tuitumia ndawa cia miti ndawa sikitwa kunikiliwa kuyana na ikabitu kithiwa kana ikaikwa ila itawa approval kwa kutumika ni mundu kana mwene ndene kituminike etha wina mathina meki bathukanyo ala daktari ukumina ukubikiana kuelesia onala utebikiana kuelesia aini kwa tha uiti wa Rafiki Herbal Clinic na etha nutoma kwithia wina complain nundu tiaisa either twina complain and we thank God for that no tu thoche ukoka ukanengane maunyungu nisoma ku daktari akamosa kana kubikia na kukwailia maundu ma uiti wanda wasia miti na nitwambia na mitala ya uiti nthini wa clinic cha Rafiki Herbal Clinic ila mundu wapi kanthini wa clinic kiwina ni mundu mweni kana ndapi kapo ili tokomana na chao ndibisili hata maundu ma ithimu maundu ma ndibi maundu ma mitala kokwe ila ili nthini wa clinic cha Rafiki Herbal Clinic. Thank you. Mbewa minapika Rafiki Herbal Clinic nukwata registration na niya kosa card wa register na Rafiki Herbal Clinic card isu ni computerized tukuikia katika systems ya computer C2 kenda kwa daktari munene onewala wene witi waku na no kumonitor undu wende kupata ndawa then wa website ito tu thatu yasekana card isu nsilingi mana 5 na wakata card usu untona kulika clinic situ sionthe witumia card usu utekwe withio mbesa ingi na kila kingi cha watu amino kwa takadi ni kuona daktari munene na kuona daktari munene tuibasia consultation fee ni free
twithanila tumita free consultation na kila kingi nukwata free test kana ukathima mana ukesa kwitha nitwamba mana thina wa kuwili ata nundu twenda kuita kitumbo tathimite tukamana mundu kila waite na Rafika Bo Clinic ni thana branches kana mbongese ayo kuni twitha twikwandikia visits cia kucioka hospitali uyoka gwika review kwa ndagitari na pia ukenda kwa sandawa na sio divisi tu tinene ni divisi yani muko waku na divisi wana wau umwe kuthiola ungi ku tuthocha Rafika Bo Clinic wose tambia uko manena mtaalamu Dr. Mwithia ewe mwene nikithakana nitha ena ndamboka ciake ndwani usikothe athengeane naku akaunenga witi Mwithianu. Thank you. Asuna amwe katwa maosialo bigana kukwata mino tamboka ndino akili cha Rafika Bo Clinic ndo chambe undu daktari wa mina kuelezeni kana ithimi sio mbe ni mana kuma wa pressure kuisila kuthimwa weight kusisio sukali ithimi sio mbe imagine wambo kwata ithimi sio mbe mana kindu chake liko na daktari ni mana ile Twitter kwa kisungu consultation ni free wiko kuiba kadi wa shilingi mana 5 na kadi usino kuonenge buso yako tamboka mbenu wa mbonge sio mbe sia akili cha Rafika Bo Clinic wina go na wapi ko keka ko na daktari mana ukithimwa mana mbe wa kukwata weight kindu chake ile usioni kana daktari wa mwene ni wosa ndibisi kabola ila tusieta installments na otau indibinisi ya nemu kwa waku tuye exaggerated kana tuikite ndibisi ya kwanana na isitwa ya Rafika Bo Clinic unde nevete na hii ndi kindu kingine kana daktari no kosa pata waku utapata wake kliniki cha Rafika Bo Clinic chake twe misingi ni ya kinga hii na daktari ni mundu wena utuika na experience ila ya ilite kuita mathina ala wina mona yende daktari nenda tu amboko amwe katwa mathina la uitande ino kliniki cha Rafika Bo Clinic ila tuonena nondo isitwe no ya Rafiki ni isitwe ya mini na kulika nginyama tuni mamu sesia na mwezu kesia na mwene mbe tu ambota bia amwe katwa mawo ala uita netuita maume kibathokanio wa mino bika Rafika Bo Clinic na muna netuitamu alama temo kwa tanwa tuasia kana mu alamo kana mikalile kana gatumita lifestyle na mo wethi uloloko na maisha ma umundi na muno maua ano ni makoneti respiratory kana thina cia uwepa thina cia ngo kana cardiovascular na ni mathina angi makoneti brain kana mutu waku nukuna ando mandula mawindisia ni ma-affect ya brain na mandula simo kama kaite thina wa ngo na makaite kutrigger mawau maingi mwini kila kingi tu that thini kia muno ni moma koneti pressure na uwa sukali thini kia nesa joint na arthritis mutambuko nidwisikana siale sia moisi na nduingi nundwa uvindu kuwa mele na mikalele ya ki umundi itu itamo makoneti ndetema typhoid malaria amimpa netu itathi na wa respiratory mathina ma kithui mundu kubeba na thina kutonda ni ciambo kukoa na thina wa kithui kala ukoete kilebinda netu itamo makonde skin kana kikonde cha kukina severe skin infection kwithwa muno kikonde ni chaku kana uketha wina thina wa kumani tau kana islingi kana yea netu ita mauma alama konetie joint na arthritis kana mutambuko kwiwa ni mau kwiwa ni mwongo kinyunyukiwa kiwo kana elatometa liuba kana liuba lodiosis nitu itathi na wa lubago kana mwongo wa kuwaiti wo kwetha ndukumana ndukuka ndusumbanzumana choni na ngalikomea mwe waku wina chele kingi kwako niko kwanda na mwaku nduina vinya kona mundu ethia kusithiti mau kana etembe na ndata na timu ku mathina asuma thini moka malika ndakameni malika mavindini na ila sonofluid itethesia katika tendon na malangu kana malenyo ukatha mayobi tukana unuba ilite itukwata effect yasu ya joint na nundwa tear and wear ando imakwata thinosuwa maumivu katika hizo joint alternative vizuri eto ita thina ikonete metho na matu na maya matoneku mundu akuna muswaki akitema ndakame mundu wa matuma mbete ti clevinda kingoja kuwa kiumite na wasalu chawona ndathi kana mena ini wasiasua kana cheni mundu cia thana thina thoka Rafika Bo Clinic na nitu ita mauma konetie usiai kwa mundu mukawi na thina cia period
ndakame ya mwiku kakeli kana katatu wina thina wa kumania ndakame mbingi kana heavy bleeding kana ndakame ya kuka dot kana ikita spot kana ingino kwa tawani cramps kana ila ukwata period no wala wa nangine wakwata thina wa infection PID kana pelvic inflammatory kwa kwithwa na kumania kikocho nunganai na angine makwata thina wose ta fibroids kana wimbu wa mwana mundu muka kwa tia mwana kwa tawakeli ituthini kiathi no sunesa mundu muka woye nondo kana wala wa kana wena thina sia momose nituitana mo ome mena thina ya ania kana itunda imwe ikimba mwikiba wa mshipa wa ngiri withea kana ukimba kana thina wa prostate ngai sivingite kuma na thina kana kuma na ovila kana mundu mekwithande kuma na mathinane ma resort ya to low libido twasiana nepinya mundu umwe munini kana network yaku itokwatikana kana wina mathina ma heshima ya ndoa inapungua. Tatizo hizi zote tunashughulikia vizuri ukija rafiki, kwa maana tunakuambia sisi ni rafiki ya wengi. Daktari waweta mawo maingi muno na be mundu cia isevaya musieni wewe amwe katwa mawo cia weta nenda mundu usu uturabini kiwailete kusa kwa kliniki cha rafika hapo kliniki ithia asuni mawo maito muno na asuni mawo katiwa ni maingi katiwa mawola twithia namo kana twithia na mundu na society uku maluka obanza nduko so mundu ina maybe pressure su ukakomona na mundu kwasika na na thina wa period ukakomana na mundu ngo kwasi na thina wa joints na asuni mathina la twikalana na me mundu ni indi mundu la wibaye ndu mawo asuni maingi muno nenda uturabini kitwaile kuamini kuka kukwata witi ndino wa kliniki cha Rafika Herbal Clinic. Kila kitu mnao tumayuka Rafika Herbal Clinic tukuda tuna ndawa ikubosia na ndawa itu ni kito ukunikili kana tuweka research na tuwekita research na mashirika manene alameka ukunikili ndito ya Kenya ta Nairobi University Kenyatta University na KEMRI na nituitha ndini wa chama kinene kitawa na thepa kila kidha kiongami atalmanda wasya miti na kiregulator body ya Kenya kuisia kana nitu wakunikila miti na ndawa siketha na kindu tukita safety and efficacy dukanyo ndawa dukitha kana no kuona mundu ainitangaza nesa dukathini kwitha niwe ndawa yumie nthisi anza na yokayalika Kenya tuyasia kana kila kibata ni kwitha kana ndawa ya kuitikilikite kana ila ni supplement utumia uketha kwitha ni kutethesia kuthukuma undu mwenu akuwilie kuchu nicho tuthatu inene muno na kila kingi kisio tona kutuma wisa kwa kukarafika Herbal Clinic ni twenda kuita mundu twina history ya wake na mundu tumuthimiti tukatha ni twisi mundu no awaite kitu imonenge ndawa machine sito ni tunengai analysis sia mwi waku ikatonia waile kunywa ndawa ino kilingukiana ta ni maluma waile kuya na mekalile yaku ili ata nunu tuonete andungi matumite ndawa kilungukia sana kada maina atereka kutukuya sakuwa Rafika Herbal Clinic. Daktari mwithia ni mtalam na ena miaka over 20 something yutu sherekia mwaka wa mengolene mwe wa witi museo wa ndawasi ya miti Kenya na ndisi anza niki nikitha kana tuna ndawasi ugosia na tuketekeleka. Asante ni kwa tejwe thea wiba uwe na nzikasia niki waile totambuka nthini wa kliniki cha Rafika Herbal Clinic nwapitiana kukwata usungio kana nwakwatwa itumi mbiani usia kutambuka na ibe kindu kingi ngwenda twike nundu wiba uwe na itu twingadikwe na daktari imwe live nthini wa kamemeka mutongo TV ne ndo tumemokulio ala tonga kwitha wina moethe wine kulio kwenda daktari akusungie tuma oyu kwisila kwa idite tukende mu 5 niyo namba 2 ya utumani mukubi namba ni free of charge I know isu uko na hivyo ithio wakio chaku na indi namba sia daktari watauno isu uko na sithile ithio wakio chaku na mbela main view ya kliniki cha Rafika Herbal Clinic not monza ile imwe not ikenda not na mbele ngia simwe not monza nyanya inya ile 5 na indi bena namba ya SMS mboto no charge na daktari ukamwitio pin ukameka booking na ni kwisila kwa not monza mo not kenda not nyanya ala ombe matambuka ndino kliniki cha Rafika Herbal Clinic masia ote na daktari kuthi ayuka kueleseba wa komana nake ona no ku guide ethe wina we mundu ibo ukwiwa mwe mete aku service ka diet kasio ethe we mundu ibo utesi what you are supposed to do about meal yaku kana maundu ma meal no bangwa na kindu chake lino kuota kwesiana na mwe katwa mawo alamedi tumemu isukumana na mikalile yake omunde oyu nenda twa kwambo manai ni mawobisi meba alatu tona kutambuka anytime kana ebinda yonde ila twethe atwena mathina mekipathukanyo.
Thank you. Netukwitha twikomania mubisi mekvathakanio kana permanent branches ubisi witu munene wi Dar es Salaam Tanzania tukuya kana Rafika Boclinic kana Dr. Mwithia ni father of many nations twitha kana ithewa mbai mbingi ku nituita mbai cionthe na makabila mekvathakanio tuita Tanzania na we are the leading na tuenda kwika chest thumping kana kwika thie ni kwitha kana hii huduma itunio ikathia twitha twenda usiola ututumite wa Rafika Boclinic unene kuliko ithie kuka kunena usio witu. Dar es Salaam twina ubisi munene na wi makumbusho complex. Moshi twibu posta na Arusha ni Kimahama pa iulua Kimahama bookshop ni kusianza na Golden Rose Hotel. Mlolongo nina branch permanent na headquarter yitu Mlolongo na Mlolongo twiba hotelini wa 3D Hotel. Yube na supermarket itawa Automat Supermarket katika 3D Hotel na tui katikati wa 3D na China Market building isuibu katikati na tui ground floor ndukalise mlowani tui baandhi uko kwa tuitu musio na tuita kila mudha na mbali nyawa sata tita uni koma na Dr. Mwithia uni saili ngethia musini wa Mlolongo tukoma na witheni wa uitwa musini wa Masaku tuita kila mudha na musini wa Masaku tuinombani ita wa complex wakubi na Automat Supermarket ingi na ni Masaku elekele sokoni wamboka na nivahawa kila crossroad umabata wendele sokoni next to Automat Supermarket na Masaku tuitakila mana na ndipo tuatinda umundi na ingini matetheka Kitui tuina branch ya kila mana na Kitui tui Redcar Mall. Redcar Mall nivahawa friend Mwalimu itina wa Intel Bookshop na tuibakubi kana tusiani sina Zombe Chamatu Hotel bakubi na stage ya Probox yako bitini na Tala tuitakila mana na nibakubi na Flavors Restaurant kusiani sina Orex Petrol Station na tuikatika tu watoto na Eastmart na musini wa wote tubingwa kilamana wote ni Wilika Malikiti ya Mboka katika tuwatazama Agrovet na Stacy Hotel katika tuwatazama Agrovet na Stacy Hotel wote Wilika Malikiti ya Mboka na tubingwa kilamana na wenda kuma na Dr. Mwithia ni Friday ku Friday yao kitema tukumengwele na ana tukethe musini wa wote kuma na daktari akuite Kibwezi tubingwa kilamana na Kibwezi ni baba kubina kwa chula sivitali na tubingwa kilamana na wenda kuma na Dr. Mwithia ukamande matuku 20 ngethia Kibwezi within watetheka na wakwata witu musio na Mombasa tubingwite kilamana Mombasa tu Ngoma Plaza ni katika tu wa KCB na vengi wa cooperative na Emali tuiba bus pa Kiwanzani ichi na wanaikana booking bongezo situ ni mbingwe kilamana na Makindu ni Wilika General Hospital kate building tubingwite kilamana na branch susi tusiombe ni mbingwe kumasa ili mpaka saa 10 ili Mlolongo wachumwa tubingwa saa nyanya tu makanisani ni tuenda kuona ndola makwenda kukwata ndawasio kana mena appointment na makwata ni mauyani kana mena savalini ku nitunenga na hivyo so isu Mlolongo uoka Saturday saa 8 na indi nene andu amwe mambe otuma mokulio na kindu kila ngukuya nikana ela wene kulio kona ye sensitive muno kana tona kwithia wina nzika ya sia kukulie kule eka kwandike kulio onanduka wete sito yaku na ningwithia ndio sai kulie su na konenga ndakitali enibe mundu kwitwa Julius Eviana kulia hania ndakitali aita kwa ibinda ianata itu itathi na wa hania kulingana na stages yake undu silie undu beila ina mild kana moderate kana severe stages kuntuele kumana stage yake ili hata tuambao muthima na mono twenda kuita 3 months kana 3 ku mwe clients usu abikie kuka no sio mtu kanena location yake balawi kena tukamnenge the nearest office ku uyandika location ninzio nusio ningwenda kwa mituke ni sawa ndi ethe kwenda kutumwa tumani waku na nukuwe kilo kwenda okulio kienda kithe siri iko kweta bala we asiati ni masako ndakitali ni wita thina wa pressure kwangeleka nyo na ndi ethe ati yo wose namba isi sibo ithe wakio chaku namba mbe not mwanza ile not kenda not namba ni 0722 100 kana not mwanza nyanya inya ile itano na indi namba ile ngia simu noti muonze monoti kenda noti nyanya na mbisi sio mbenze klincha Rafika Boclinic waitumia nesa ndukatheni kaingine mwa utano indi ndakitali beke ngwenda wambe utweleza mituke ila tunene hania ni chao ania ni thina muthemba wa wimbu
na no lika katika system na muno nitunenia ania itona kulikanzia ni ya usei ta ikakwata mundume kana ikakwata mundu muka na nieta wimbu na uketha nukuona sehemu ya tatiuma muthemba ikwenda kuimba na nituona muno au mene maimba ngaliko ya usei kana testis imwe kaibuvia nekathea kana kambata kana nzia ni ya cho iketha ina thina still nituona ingidimeta thina uno unaitwa ni thina wa kustring kuichoni kana thina wa kuma kukaite complications. Thank you. Nenda yitu ambaye kulika mathina ala makoneti ya kanundu na mwe katiwa maukuli ala mende na kutuma kuisila kwa ili itetu kende mwe itano namba ito yotuma ni mukubi hatuithi kwa mituki nundu wa masa nitwitha na ndambo kasitu na tukotha kuenda kuinenea undu tunakutamboka no kapika komana na kitali twasia umuthi twatina masaku na masaku twatindila pa masaku bakubi na Automat Supermarket uni ni muthenya wa Saturday ngetha musini wa Mlolongo ni baba kubi na 3D Hotel kana katikati wa Automat Supermarket na China Market wa flavor ya yellow. Muthenya ni wa Monday tuketha matuku miongweli ngetha kibwezi na ni baba kubina kwa chula sivitali wakile tuketha matuku miongweli nemwe tuketha kathonzweni hoteli ni Wangomeni na niwelekele ni kusiansi na posta na ulikite tawendete sokoni wa Mboka na ni kusiansi na kilome ingi na wakatatu matuku miongweli na ele tuketha matiliku kwa kingote chambio in matanisoni makilili na changwasi wakana tuketha matuku 23 ngetha kikima Mboni Victoria Hotel ni bakwa nyanzi kusiansi na posta huwa ni makikima ngetha ngelauji new office musini wa kikima tukomana kikima muthenyani wa Thursday matuku 23 nya Dr. Mbitha getha nukito bingwa uisi mweu vuku Victoria Nyanzi Hotel na wa Friday matuku miongoli na ana ngetha wote wili kama likiti ya Mboka katikati watazama Angravet na Cecil Hotel na Saturday ya matuku miongoli na atano tuketha Kambu itino wa Kanzi Supermarket na Monday ya matuku 27 ngetha Makindu ni vaha kati mwomoni wa kulika General Hospital na Tuesday ya matuku miongole ya Nyanya tukethia Zombe andoma Zombe tukethia kwa Makusa na Hotel na Tala tukethia kwa Flavors Hotel katikati wa Toto Petrol Station na Eastman Supermarket na Wednesday ya matuku miongole ya kenda tukethia Kabisuni kwa Chapa Chapu andoma Kabisuni Dr. Mwidi ya kethia Kabisuni va kwa Chapa Chapu na ingi ni matu kwa Kinato Sako Booking na tuwesi ukethia ingi Kitui matuku 3 Red Camol na matuku 3 na mwendo tukasioka ingi musini wa masaku fala twatinda umundi baba kubina Automat Supermarket na indi tuma motuma ni maku kana tuma motuma ni mukubithani kwenda tu usungi amakati wa maukuli alawe na mukusila kwa ili tetu kende mwe itano namba itio tuma ni mukubi na mbesi ni free of charge kana ni mana ba indibi tumekuli yaku weta balawe onaenda ndukwendo wete sitwa tutabie balawe ende na kutwelwela na indi tuma ikuli yaku ndakitali mbewa kutunengelele ndambo kanile na kulia utwele anje kinthini cha makati wa mathina alama kwataka mundu ibayo tona kwithia atena binyo kwata mwana mundu kwa se period siake siuka singito ungi kwa se ni siaye ungi kwa se ni regular ungi kwa se cramp muno na mathino na ma infection ati kwa mituki nundu masama itu ni masembete nitu itake na siaka akaingira makwata complication ta na maketha na chalia muno ibinda period na angira makwata thina wa discharging kana kumanike ko kana kwithwa nitu isoben na ngoila tutumia cia nthini taulolo kibangula nayo kibukela utumia na ingi ni ndawaila utumia cia uzazi mpango na mathirala makwata aka ingi nimo mana na mau alama lika ndini wa mwana na ange makabikia kubika kulika ndini wa mikiba ange makwata blockage katika tubes mundu muka kwata dhina wa cyst infection na ange makwata dhina wa PID na wimbu wa mwana niweta bleeding kana ndakame kale chuma kilebinda na kedha ndwisi ndakame su ili ata infertility aingi methe tunayo kedha mundu mukosu kwa taibu kwa kene problem kana kwa tia mwana mwe iyo na madamu mwakitui ambia aina kana ke secondary nikamite form 4 lakini no kwenda kange lakini no mandete kelungu kiasa niki nikwenda kana pena thina wa hormones kana no kwatia thina wa hormonal imbalance ni thini kiathi nate isuno kathine ka mundu mukagwibu nduke kale nduke bithe nduke thina mathina na kingi nutuma kwitha kana we na mume mwaku umume ena thina nutukwata cases taino mundu mukwagu na ndomie message ambite kana daktari na tuwe na siana itatu na kwata na mume wakana itu na miaka 3 na tuya kwata mwana na nina pena history
no mwithi tuna aka angi eli aitwa na mundu muka ayuma kwake atemwana kuthi na tuna kwitha uwa mundu meoso kutukasakana omene makwata thina tuwita wa importance mundu mene kwekone kithiu jase wisawa itikila uke tukuthime mbeu ciaku cia uciaicili ata mundu mene kwata thina u na uketha ndamba kwata mwana ni wimba ngai no kwata wane thina wa ania istwanenea kana tunda moja kuvimba kana ngema kwata ne thina wa premature ejaculation kana thina wa kuwai mapema na ngema ketha kana ubinya wa kimundume ndwipo kana ila tumita low libido wabika kimakiu ndo ambata ukabika salama gwe wabika kwa Dr. Mwithia no kwata daktari mutumia na withukisia tata wambai utona kuthinikia thina ciaku ithoka kwake utetheke. Nenda kukulie mwe konetie wa mutambuko na nenda kukulie niki mutambuko ukekinyela kwina mbebota oyu na twiwa bauni ngwenda utwelea njiki nthini kwa mituki yulu wa thina wa mutambuko. Mutambuko ni arthritis na nuka nasena joint pain kana sielesia mamutha na mono ila wakwatanga kiwu kithithu kana kwoko thithu mabinde matwente yaku contrast kana kuitungiania na makete chalia kila kingi ni uthithu no tente ya kwa affect skin na skin le either affected na oni affect ya process ya ndakame kutembea na ni effect ndino waku na ingine makwatite problem ino ya mutambuko ukeza kwitha pala mundu William ndinda tambo chama umake niki mena inflammation ni maimbete na maimbete nondu wa chau nondu wa wingi wa uric acid na ngi nondu wa injury kana umisi wa kwati kana wa tiniwe pandu wa umia kana watethia uyateni kana wakuwa moyo mulitua wete strain wabalukana ngali kana wabalukana mota na ndo haitwa nesa kwa tukuite mutambuko ni ukwata joint mwe kuthila ingi na mono wambisi ya joint ila nini tasia cia moko kana cia mao na ingi ni utambuka kumapati mwe ikathi ila ingi na ingi matite kutumia painkillers kaloma kausi kwa kana kumelasia ndawa cia chalia na isuti ndawa ya mutambuko angi mathi katika hospitali manene mea mutambuko ndugu wa niki wina history ya kuoneka kana wina symptom bingi ukilia waita symptom mwe ilenge develop ni utuma mutambuko ukiwa ibidonde winengwe ndawa cia ku manage na inikuya kana ukatufwa Dr. Mwithia nina ndawa cia kumina chale kisu kiu mundu nasikuona gasululu unoka kuitwe utasuzumala choni akatambuka. Amen. Pena mundu watu maikulio kwa cia Mutongo TV daktari uyiwa kuma ukwibyuba na uyiwa ingi mayanda usuni uomwao ni to relate yana mutambuko kana thina wa joint lakini tuenda kwa cia tuyamba kuweta exactly to muthime within trauma nai maumama kama byubwa ni chau niki kuweta mena singa no kuyande niki tamena mewa niki makwimba niki ukuwa mena yandi ingipe mutambo kwitwa rheumatoid na rheumatism weta wani yandi na ni eta thina usuo semba wa nangili naliko emwe ya mwaku tose kulia mwiso nundu wa masaa niko na shida ya nerves inaitwa multiple sclerosis hii unaweza ukaponya. Huyu anasema ni shabik wa Mutongo TV va Kitui County bandu beta wikililie mundu wa wikililie Kitui Red Camol kunda kindu bako nani wakuwina probox ya mbitini baikuania ni tuita thinosu wa mutambuko kana thinosu likita joint na nerves kana nerves ya komea ila ingi na pelletito lubar lordiosis kana thino muscle spasm ni tha ne effect ya nerves kumiania kunoke Kitui tambo thima na twimunenge witu wake daktari ni wa direct mbia masami tu ni mathela ne ndo tunengelilie ndabo kwa ndatika imwe ndatika imwe ya si ata unene muthenya wa Saturday matuku 18 ngethia mulolongo kuma saili mpaka saa 12 pa hoteli ni wa 3D hotel katikati wa Automat Supermarket na China Market flavor ya yellow manti matuku 20 tuketha Kibwezi wakubina kwa chula sivitali wakele matuku miongolini mwe ni Kathonzweni hoteli ni wa Ngomeni opposite posta ya Kathonzweni wakatatu tuketha matuku 22 ni matiliko kwa Kimuti Chambio Inn matanisi makilini na Changwasi na wakana ni matuku miongo elina atatu na tuketha Kikima Victoria Hotel Kikima Victoria Hotel opposite posta ya Kikima na Friday matuku miongo elina anangethia wote wili kama likiti amboka katika watazama Angravet na Cecil Hotel na Saturday ya matuku miongo elina atana tukethia Kambu eti na Wakanzi Supermarket na ndambokesu ni Rafiki Abo Clinic tumine na indi nendo kukulio ikulie mwe nundu wa masama itu
niki mundu asa kwa kliniki cha Rafiki Herbal Clinic na tikliniki kengi Rafiki Herbal Clinic twakuyakana uisa kwa Rafiki Herbal Clinic manakana Dr. Mwithia ni dakitali usomete maundu makonete pharmacology and pharmacognosy ino gitokunikiliwa maundu ma ndawa na kila kingi ni dakitali wina branches ena permanent branches yake ena miyo yake umunthi ya uthima na ena ndawa si uvosia kila kingi kadi mana 5 na kuona dakitali ni mana na kuthimwa ni mana na tukuyakana wasa kwa Rafiki Herbal Clinic witha wisa kuite choice nzio ya kuwe mwene utona kuitania nikithakana unda kitali ni muthokomi wa Ngai na indi niwe gitumitwa cia choose Rafiki choose good health ni kwithia nundu watautwa cia kana ithu twika kuita na kengai aivosia kilungu kiki mwanya chaito kwa nundu ucio wa Rafiki Herbal Clinic pena mokule mengi ala nona watuma indi nundu wa masatu ina masungia kilangu kwa dhanika na kuna dakitali simu kusela kwa nambisu kwa nasiva ithio wakio chaku andika bandu oyu 0722100100 900 na mbezi ni noti muonza ile imwe noti kenda noti kana noti muonza nyanya inya ile itano na indi na mbelengi ya dakitali noti muonza imwe noti kenda noti nyanya wa mino tambuka ntino wa kliniki cha Rafiki Herbal Clinic nduka regret nitwa Salisha Beti Wambua kilungu cha Inengo na Mikale nichoki ati eka otitiwaneza inu ni Mutongoi TV.